Yes, reka tuguhereze ikaze none kuri turatsinze wawe. Uyu ni Bruce Melody rwose muri Nigeria rwose. Murabona ko Bruce Melody rwose ibintu arimo kugenda binoza ruzungu. Murabona ko rwose vibe iri hejuru ku rwego rwo hejuru nanone. Bruce Melody gitangaza rwose arimo aragenda rya show. Natwe reka turisha show. Ngira ngo muri ijisho buryo Nigeria rwose vibe n'aba DJs bakomeye rwose bateye ubwoba. Nakubwiza ukuri ko Bruce Melody arimo aragenda rwose azamura ibendera ry'u Rwanda gahoro. Ese wowe ushobora kwibaza uti uyu muhungu koko ni munyakazi nk'uko abivuga umunsi ku munsi? Yes, na gushidikanya rwose iki ni igitangaza. Uyu ni umusore wanyu Bruce Melody, murabona ko rwose araryohewe cyane kumwe n'abasitari bakomeye cyane muri Nigeria bagiye kwamamaza album ye yise Colorful Generation. Ngira ngo muriyumviramo rwose, murabona nange muri ijisho ko indirimbo Colorful Generation, indirimbo yitwa mu fire rwose irimo kugenda ibinoze. Anyegese umutima nzenguruka kongamaso umumamaso. It's your face for me. Yeah, it's the ways for me. Yeah, uyu ni Bruce. Wowe urayibona gute? Ese urabona Bruce Melody? Ese ibyo yifuza azabigeraho? Kuba umuhanzi utakiri w'u Rwanda gusa, ari umuhanzi wa Afrika by'umwihariko East Africa rwose, akaba mu bayihagariye na cyane ko ubu muri top 3 top 5 muri East Africa Bruce Melody arimo rwose. Yes, yeah. Yes. You need to go. Good fire. Yes, rwose murabona ko Bruce Melody ahangaha rwose yaciye imaka pep. Nutabona yakumva abatemera bazemera. Nyamuneka nimutemera ko urukwavu ruryoha, jyemera ko ruzo no kwirukanga basi. Yes, nimutemera ko urukwavu rukora iki ruryoha, jyemera ko ruzi ko iki kwirukanga. Bruce hanaciye imaka. Nyamuneka umuntu utemera ajye yemera, twemera ko Bruce Melody he is number 1 here in Rwanda and even in East Africa. He's in the top 5, bro. Yes, he want to penetrate. Ashaka penetrating mu bahanzi ba Africa rwose bari kuri top, bari kuri vibe. Urabona ko rwose vibe zarazifite rwose, nakazishakisha umuhungu wanyu Melody. Bruce Melody. Yes, support Bruce Melody by listening his or music from all platforms like Audiomack. Go there and listen his music on Spotify, even YouTube. Yeah, you have to watch all musics on YouTube. Channel is Bruce Melody. Yeah. Hey. Yes, reka tuguhereze ikaze none kuri turatsinze wawe. Uyu ni Bruce Melody rwose muri Nigeria rwose. Murabona ko Bruce Melody rwose ibintu arimo kugenda binoza ruzungu. Murabona ko rwose vibe iri hejuru ku rwego rwo hejuru nanone. Bruce Melody gitangaza rwose arimo aragenda rya show. Natwe reka turisha show. Ngira ngo muri ijisho buryo Nigeria rwose vibe n'aba DJs bakomeye rwose bateye ubwoba. Nakubwiza ukuri ko Bruce Melody arimo aragenda rwose azamura ibendera ry'u Rwanda gahoro. Ese wowe ushobora kwibaza uti uyu muhungu koko ni munyakazi nk'uko abivuga umunsi ku munsi? Yes, na gushidikanya rwose iki ni igitangaza. Uyu ni umusore wanyu Bruce Melody, murabona ko rwose araryohewe cyane kumwe n'abasitari bakomeye cyane muri Nigeria bagiye kwamamaza album ye yise Colorful Generation.
ngira ngo muriyumviramo rwose, murabona nange muri bujisho ko indirimbo Kara Beautiful Generation, indirimbo byitwa mu fire sorry rwose irimo kugenda ibinoze. Anyegese umutima nzenguruka funga amaso umuntu amaso, yeah it's the ways for me, uyu ni Bruce. Wowe urayibona gute? Ese urabona Bruce Melody, ese ibyo yifuza azabigeraho, kuba umuhanzi utakiri w'u Rwanda gusa, ari umuhanzi wa Afurika by'umwihariko East Africa rwose, akaba mu bayihagariye, na cyane ko ubu muri top 3 top 5 muri East Africa Bruce Melody arimo rwose. Yes, iyo ni indirimbo beautiful fire izenguruka mufunga amaso, yes rwose murabona ko Bruce Melody ahangaha rwose yaciye impaka nutabona yakumva, abatemera bazemera. Nyamuneka nimba utemera ko urukwavu ruryoha, jya wemera ko ruzi no kwirukanka basi. Yes, nimba utemera ko urukwavu rukora iki ruryoha, jya wemera ko ruzi kora iki kwirukanka. Bruce hanaciye impaka, nyamuneka umuntu utemera ajya yemera. Twemera ko Bruce Melody, he is number 1 here in Rwanda and even in East Africa. He's in the top 5, bro. Yes, he want to penetrate, ashaka gupenetratinga mu bahanzi ba Africa rwose bari kuri top, bari kuri vibe. Urabona ko rwose vibe zarazifite rwose, ntakazishakisha umuhungu wanyu Melody, Bruce Melody. Yes, support Bruce Melody by listening his or music from all platforms like Audiomack. Go there and listen his music on Spotify and even YouTube. You have to watch all musics on YouTube. Channel is Bruce Melody. Hey.